Ketemi, besok arisan di rumah Tona ya? Iya Maju Mi, besok ada arisan di rumah Tona. Kok seru banget nih, banyak sekali ondel-ondel. Ya udah, oke gitu besok kita janjian ya ketemuannya ya. Oke. Aku ambil aja ondel-ondelnya satu. Emangnya kamu suka ini ya? Maju Mi, ada manusia singkong men. Aku harus mencari bantuan. Tolong. Ayo angkat aku dong, buruan. Aku udah nggak sabar nih. Kalau gitu kita angkat dia, Pin. Betul, langsung angkat tol. Yuk. Banget ya. Pelan yuk. Pin, kamu mau dong, Pin. Udah bangun ayo. Ayo, bantu aku ayo cepet. Ayo, bantu aku. Ayo cepet. Berat banget nih badan aku nih. Banget nih. Jangan ondel-ondelnya. Berat banget sih. Del, kamu ngapa sih lari kagak nyat-nyat? Iya. Mana sih sakit kan ini kita pada? Ketakutan. Oh, tapi kenapa sih sampai kayak gini? Iya. Banget. Ya, Adi. Tadi aku dikejar-kejar cincong, men. Komen. Tadi si ketemu dibawa sama cincong, men. Kasian banget ya. Ayo tolongin ya. Aduh, kamu gimana ini ya? Aku juga takut Bantuin. Itu kan suka tiba-tiba muncul. Boy, betul. Kamu nggak boleh gitu sama temannya ondel-ondel. Kita harus nolongin. Aduh, Mana nih? Ayo tuh, kita tolongin tuh. ayo, aduh. Ayo, hidup. Aduh. Kenapa sih? Aduh. Baru kita pulang buka puasa. Karena aku takut sama cincau, men. Kita berangkat. Kita tolongin gitu nih. Ayo, let's go. Yuk. Kamu duluan ya, yang jalannya. Aku takut banget. Tenang aja. Ada Upin ini. Hati ya. Guys, ada ondel-ondel guys. Nih. Ya. Waduh, adik Haji Udin. Haji Udin guys. Bon. Ya. Iha. Iha, guys. Haji Udin guys, hajatan guys. Keliling kampung. Ya, Ultraman. Wih. Mantap nih. Iha. Iha. Mantap betul. Dekat enggak? Mantap nih. Mantap nih. Iya. Ada kembalinya, coy. Ada kembalinya ada. Dari mana ini? CK. Ceban. Oke. Thank you. Oke, guys.
bocil guys. Mari guys. Oke guys, mantap guys, Haji Udin guys, keliling kampung guys di bulan puasa guys. Jangan lupa guys, like dan subscribe guys. Mantap nih guys nih, tetap di Ondel Bocil, mantul. Taruh. Bang Wei pakai ondel sekarang. Woi, betul. Kamu nggak boleh gitu. Guys, waduh guys, ada ondel guys, ada ondel hijau, waduh, banyak ondel digotong guys. Wow, Ultraman bawa coy. Ultraman. Wah, Ultraman bawa coy. aduh guys, tulangnya guys. Ini Ultraman lagi dijeng-jengin guys nih. Tuh, Ultraman. Aduh, iya. Apa? Oh, ondel-ondel melambung guys. Mendung. Masya Allah, mendung guys. Hati-hati bun. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa guys, like dan subscribe guys. Mantap guys. Ada ondel-ondel Katami dan Juminten guys. Mantap betul. Jangan lupa guys, like dan subscribe. Thank you guys. Check it out. Bukan pulang aja bantuin. Hey, what's up ondel-ondel enemy? Ondel-ondel bocil. Guys. Wih, guys. Ondel tuh guys. Hah? Wah, iya tuh. Ayo kita paringan nih. Waduh. Guys. Anggar mana nih? Main. Muka lu mana, main? Muka men. Wow, ini. Oke guys. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Aman. Oke guys. Behind the scene guys. Jangan lupa guys, like dan subscribe guys. Mantul. Oke guys. Ini guys, behind the scene guys. Ondel Bocil guys. Beraksi kembali guys bersama ondel-ondel Katami dan Juminten. Hey, ada Chainsaw Man. Wih, Chainsaw Man. Chainsaw Man ganteng sekali nih. Ini sombong sih. Chainsaw Man. Wih, mantap guys. Saksikan guys. Jangan lupa guys, like dan subscribe guys. Check it out. Dot. Waduh, guys. Motor. Minggir. Coba. Oh boy. Potong yang bener dong, potongnya dong. Oke. Xin chào man. Ni hao ma. Sini dah. Udah. Masih penjat, Pak. Emang cakep. Oke guys, ondel-ondel digotong guys. Ya guys, Katami digotong oleh Bos Bocil guys. Waduh. Waduh guys. Mantap sekali. Aduh. Belum. Waduh, tajam ini. Hati-hati nih. Barusan? Udah rangen? Belum. Waduh. Hati-hati. Waduh, ini ngapa lagi nih? Ini copot ini. Iya itu. Ya Allah. Anunya gimana ya? Ya, rusak ini Mas En. Mana itu? Tapi anunya di mana, Mas? Hah? Serpihannya di mana ya? Di mana ya? Oke, guys. Topengnya rusak, guys. Kita cari dulu, guys, serpihannya, guys. Oke, guys. Jangan lupa like dan subscribe, guys. Mantap, guys. Check it out. Ini Haji Udin, guys. Sini. Kira dia bakal masuk tadi ya. Wah, masuk kok. Sini. Ya, dia enggak jauh. Dia malu, guys. Karena rame-rame. Oh, dia masih bingung. Iya. Dia masih bingung. Wah, masuk dia. Kormen. Keluar.
Warman. Warman. Iya, men. Rambut, men. Rambut, men. Rambut, men.